Rashida itakina shakisha Almel, attention igutera biranga. Batini penalty. Batini penalty yawukoze. Penalty yawukoze hariya. Nibyo yawukoze, hari uburyo yawukozeho. Ati yawukoze wanonga ati hariya ni penalty. Ati yawukoze hariya. Barirenga ko Frank ati urabeshya rwose refa. Ati reba hariya Jean Didier yagiye kutera. Hanyuma dushima umugenzi. Dushima umugenzi bati we bawukoze. Ariko ikigaragara yawukinishije agatuza. Uyu akamwita Mohamed ari kuri telefone. Ari bareba kuri application ya Azam TV tireka twongera tire kuntu yari imeze hano ngenda bireba. Umusore usanzwe uba mu Birigi niyo yibere mu Birigi yababireba neza. Aravugana n'umusifuzi wo ku ruhande. Abasifuzi wo ku ruhande Juma niwe bahaye iriya penalty byanze bikunze. Akaba ashakisha igitego cye cya 10 Juma Nizeyimana. Kabisa. Amunyezamu hariya. Tera igitego hariya. Juma Nizeyimana tsinze igitego cya mbere cy'ikipe ya Kiyovu Sport. Akaba yujuje igitego cya 10. Juma Nizeyimana tsinze igitego ku munota 23. Yuzuza igitego cya 10 mu mikino 15. C'est impressionnant. Kandi haracyari kare kuko nubwo basa n'abagiye kurangiza fazale, hanyuma haracyari fazale retour imikino ijya kuri 15 isigaye, bivuze ko n'ibitego 20 bishaka kugeraho. Anga François amubwira ati no ntago twemeranya nawe. Juma Nizeyimana tsinze igitego cye cya mbere kikaba kibaye cya 10. Nizeyimana Juma Ukurikije amashusho ukuntu byari bimeze wabonaga turebanga. Aha. Hariya ni ku gituza rwose. Ni ku gituza keretse niba bavuze yuko yamufasha wende ko yamufasha muri surface. Akaba ari byo yavuga nawe uri kuwukoraho no. Hagati mu kibuga hariya Valere baramutanga. Juma kina neza arafite Almel. Almel aramusubiza Juma kina inde na Almel encore. Almel Nizeyimana Jean-Claude yakanyeza urushundura igitego cya kabiri. Inde nziza cyane hagati ya Juma Nizeyimana na Almel. Abasore bakoze movement nziza cyane. Bibi nawe ati murakoze cyane abasore ba Kiyovu Sport. Nebyo cyiza cyane turongejwe raba. Bagiye baherekanya neza cyane iyo witegereje uburyo attaque yarikoze yakoze akazi kayo. Urabona kwanga barababaye cyane ni Pekinyo. Pekinyo abajwe nuko bamukuyemo kandi akiri nawe yatugaragaje mu gice cya mbere. Reba build up yakozwe hariya. Almel akinye neza umupira itawugarura vuba. Asanga umusore yakoze appel nziza. Rutsiro yarahagaze neza cyane Jean Claude. Yakoze appel nziza cyane. Nta kindi yakora uretse kuwuboneza gusa no ku mutwe. Gikamba Ramadhani niyo nkuru memena ndani kule cheza kwa kichwa. Goal! Imurora Jafet funga bao la Musanze. Imurora Jafet anafunga bao zuri kabisa. Goalkeeper Ndori hapa alikuwa hayuko sawa kusimama vizuri ndani ya goli lake mule. Kocha Remesha anaangalia saa. Imurora Jafet anaweza kusaidia timu yake. Yaani baada ya kuingia goalkeeper nafikiri hakujua kuwa Imurora anaweza kapiga kwa kichwa namna hiyo mpira unadundika ndani. Yeye alifikiri labda taupanchi, lakini ole wake kocha goalkeeper Ndori hakusimama vizuri langoni. Angalia pasi ilipigwa vizuri sana na
Niyo nkuru. Jamaa alikuwa anasimama mbele kidogo, ilimiminwa pasi vizuri kule, jamaa akacheza na kichwa. Imurora Jafet Doli hakuweza kufanya lolote. Gura dekoderi ya Azam TV ku mafaranga 50 yonyine, tukongera ifatabuguzi ry'amezi 2 kuri buke ya Azam Play. Ushobora kandi kugura abonnement ukoresheje MTN Mobile Money, Airtel Money na Tigo Cash, ndetse no kuba duhagarariye mu gihugu hose. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.